Belren News. Mafhungo. Rotshidzwa Maremba. Ndo livhuwa zwa zwino ndi tshifhinga tsha mafhungo. U rengisa mashonzha zwilwa na vhushayi kha vhupo ha mahayani Afrika Tshipembe. Aya ndi mauwanwa nga Profesa Vho Ndidzulapi Innocent Sinthumule ubva Yunivesithi ya Johannesburg. U ya nga ngudo yavho, vhabati vha mashonzha vha ya ita masheleni a linganaho rannda dza zwigidi zwiraru nga khalaṅwaha ya u bata mashonzha. Tsedzuluso yo gandiswaho kha Journal of Bulgarian Geographical Society yo shumisa data ya miṱa ya ḓana furathi nthihi i wanalaho muvhunduni wa Muyeshe na miṱa ya 12 u bva muvhunduni wa Nsavholani fhasi ha tshiṱiriki tsha Mopani. Vhorasaintsi vho tumbula masalela a ṋowa ine vha khou humbulela uri ndi iṅwe ya khulwanesa ḽifhasini. Ṋowa iyo i vhidzwaho u pfi Vasuki indigus yo tshila miṅwaha ya milioni dza 47 yo fhelaho ngei kha ḽa India. Hu khou anganyelwa uri yo vha i na vhulapfu vhu mangadzaho ha mithara dza 41 uya kha dza 5. Ngudo yo gandiswaho kha Journal ya Scientific Reports yo rangwa phanḓa nga Indian Institute of Technology Roorkee. A khou guma ngo rali mafhungo e nda vha farela one. Nṋe na vhone kha ri ṱangane mafhungoni tshifhingani tshiḓaho. Lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vha endedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini, hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vha endedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenela vhuṱambo vhufhio na vhufhio, kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service. No place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vha nga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai, vha songo tsha ṱwa vha tshi renga nga ṱhoho lini. Belren Brands i hanefha tsini na vhone. Ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bvapo tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Belren Brands ndi vha hadzimiso masheleni vho ḓiṅwaliselaho. Are you a survivalist entrepreneur in the Vemba district? Belren Brands is here to back your hustle. Get a loan from just 500 rands up to 4,000 rands designed to grow your business. All you need is 6 months of bank statements, 6 months of sales records, your South African ID, and proof of residence. Apply today on WhatsApp 07201958843. Belren Brands, empowering entrepreneurs, building communities. Terms and conditions apply.